الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. يا رب نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فنجنا منها واقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. يا رب نسألك أن ترفع مقتك وغضبك وسخطك عنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأدم علينا نعمة الأمن والاستقرار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأشهد أن سيدنا ونبينا إمامنا وأسوتنا وقدوتنا شفيعنا يوم القيامة محمدا رسول الله الذي أعطاه الله من الفضل فوق ما يتمناه، وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فاسودته خطايا بني آدم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Maka ulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, puas dan haka pamuji iban sangli tuput patuhan natu Rabbul Alamin. Demikian salawat iban salam pajungjungan natu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muna-muna hitukbal natuin pagsarang syukur fa Allah subhanahu wa ta'ala. Yarinya kita niu piabut haadlaw ini. Amunain adlaw panghu sin katan adlaw halam sin hangkapitu. Sambil tiawag siya sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul ayyam. Panghu sin katan adlaw. Amunain adlaw Jumaat. Maita fihi khuliqa Adam. Haadlaw Jumaat pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala inapu natu amunain Nabiullah Adam alaihi salam. Demikian mapalanggungan haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. In bulan bihaun amunain bulan Zulqa'dah. Nagsusuno siya iban sin bulan Zulhijjah. Habulan bihaun amunain pagtutulak sin mga sila maghaji. Pagtutulak sin mga sila amuin mamisita habaitullahil haram. Pagtutulak amuin mga sila kya sulat, kya lukis imangan nila amuin makabisita habaitullahil haram. In mamisita habaitullahil haram habulan Dzulhijjah nasabut siya sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangin karena niya maghaji. In paghaji niya, in siya nakajukup na siya sindrukun. Mayta, pagkain paghaji na sabot sin Rasulullah, long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in arkanul Islam khamsah. In rukun sin agama Islam, 5 intaud niya. Lamud na dito amin pagtunay nato sin paghaji mapalanggungan haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Kumawa kita niyo pangadjian tiyo-tiyo supaya kahatihan nato. Bangunin maksurun nato maghaji. Bangunin maksud nato mamisita habaitullahil haram. Pagka bukon nasadyain maksud, amin mamisita kita habay sin Allah subhanahu wa ta'ala batin kita hasupaya kanganan haji. Atau kan in kita kattu pa baitullahil haram. Kita unta bangunin baita katu niusin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In Allah subhanahu wa ta'ala bangaun hibutang niya halam sin Quran. Unu-unu na mga kalimat. In biutang sin Allah subhanahu wa ta'ala halam sin Quran yan. Atawakan halam sin ayat. Aun yan pangadjian, subay nato lawagun. Aun pangadjian, biutang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sin, nasabot sin Tuhan nato Rabbul Alamin. Unin baita sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum, wa aydiyakum anhum bibatni Makkah. Diha ayat ini, insiabot sin Allah subhanahu wa ta'ala Makkah. Bangkitan yung mariha ayat hambuok. Siabot sin Allah subhanahu wa ta'ala surah Ali Imran. In baita sin Tuhan nato Rabbul Alamin. Inna awwala baytin wudi'a linnas lalladhi bi Bakkah. Inha suratul Fatah. Insiabot sin Allah subhanahu wa ta'ala Makkah. Diha surah Al Imran insiabot sin Allah subhanahu wa ta'ala Bakkah. Liawag sin mga kaulamaan na to. Bangunin pagbiddaan sin Bakkah iban sin Makkah. In kaibanan mga kaulamaan. Unin baita nila. Nabahagi sila magtu. In panagnaan baita sin mga kaulamaan. Wayroon dalong nila pagbiddaan in makna sin Bakkah iban sin Makkah. Wayroon dalong nila pagbiddaan niya. Damikyan in matumpukan mga kaibanan kaulamaan. Unin makna, piyag makna nila. In makna long nila sin Makkah. Amo na in tampat yaon. Hati na amo na inuhula sin Makkah katan. Damikyan long nila in makna sin Bakkah amo na in Ka'bah yaon. Sa way himundong in mga kaulamaan na to gaggil. Liyawag nila bang unin pagbiddaan sin Bakkah iban sin Makkah. Hasupaya lang nila kahatihan na to. Bang unin maksud na to bang mayta kita niyo maghadji. Bang unin maksud na to mayta kita niyo mamisita pa Baitullahil Haram. Maggasto kita niyo lang nila mataud. Ibu hanggatos nga ibu. Inhipaggasto na to. Sa di na to kaingatan bang unin maksud bang mayta kita niyo maggasto. Ampain Allah subhanahu wa ta'ala, bang kita maggasto, hadaan niya, subay nato kaingatan, bangunin paggastuan nato, hamapangata nato, mapalanggungan haagama, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bakan sin mga kaulamaan nato in hikmat, iban bangunin piyag, hati na piyagbiddaan, in makna sin Bakkah, iban sin Makkah, mapalanggungan haagama, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unin baita sin mga kaulamaan mapalanggungan haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. In makna long nila sin Bakkah amunain Ka'bah yaun. In makna sin Bakkah amunain Ka'bah yaun mapalanggungan haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil baita kato niyo sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unin baita niya, nazal al-hajarul aswadu minal jannati wa huwa ashaddu bayadan minal laban. Faswaddahtu khataya bani Adam. Yaun biutang haka'ba yaun amunain Hajar al-Aswad. In Hajar al-Aswad yaun mapalanggungan haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala, timurun siya den ha, laum sin surga. Den ha surga in batu yaun. Sibida in batu yaun. Sa amunain piag-agawan sin milyon manusia bang sila maghadji. Amunain piag-agawan sin milyon manusia amin mamag-umrah. Hatanda sin kahalgaan niya. Biya din na bang inbulawan amin piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala din halam sin surga. In yaun batu sadya. Sa unin baita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ashaddu bayadan minal laban.
In panagnaan katurun sin Hajar al-Aswad yaon dan halam sin surga, wa huwa asyaddu bayadan minal laban. Maka landuin putih niya den hagatas. Maka landuin lanu niya den hagatas. Sa may ta siya nahinang itum. May ta mitum in batu yaon mapalanggungan ha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Faswaddathu khataya bani Adam. Hapar sababan long niya amunain pardusahan sin mga banu Adam. Amun kataan maghadji. Hut-hutun sin batu yaon. Hati na in pardusahan sin anak apu Adam. In baita isab sin makaulamaan hatungod sin maana Makkah. Unin baita nila, long nila in maana sin Makkah almas. In maana long niya sin Makkah almas. Unin maana sin mas. Long sin makaulamaan na to, in maana sin mas, amunain humut-hut. Hut-hutun niya bihan. In hula Makkah yaon. Bang intao maghadji, iban sin taon mag-umrah, sumud maunin maksud niya hati niya mag-umrah, iban maghadji. Unin baita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hut-hutun katan in pardusahan niya. Hut-hutun da sin hula Makkah in pardusahan niya. Bang na siya makasuda hula Makkah, magtagna na hut-hutun in pardusahan niya. Makasud siya palam Baitullahil Haram, tabangan na isab, atawakan in Masjid Baitullahil Haram. Hut-hutun in pardusahan niya. Demikian hati niya in Hajar al-Aswad humut-hut da isab mapalanggungan ha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanain baita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja falam yafuth walam yafsuq raja'a ka yawmin waladathu ummu. Hisisilong na in magnik haji. Way siya long na naghinang mangidun ha paghadjian niya. Way siya nagbisara mangidun ha paghadjian niya. Bang siya mo din ha paghadjian niya. Biara siya long niya bago piagbata sin ina niya. May ta, uwas na hiutut katan in pardusahan niya dun haula yaon. Uwas na hiutut katan in pardusahan niya. Hangkan subay kita niyo maggasto hadan sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay kita niyo mangindua patuhan na to Rabbul Alamin. Mangman kita niyo makabisita fa Baitullahil Haram. Pagka doon hut-hutun katan in pardusahan na to. Hangkan subay marayaw in maksud nato mapalanggungan ha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayrun sa niya magngan kita haji. Sa bukon niya to in maksud dakula bang kita maghaji. In maksud dakula hasupaya malawa katan in pardusahanta. Hasupaya malawa katan in pardusahanta. Hasupaya kita makalamod din ha mga baita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raja'a ka yawmin waladathu ummu. Minuy siya din ha paghadjaan niya, wayroon makapin minsan tiyo-tiyo din ha mga pardusahan niya. Biara siya sin bago piagbata sin ina niya mga palanggungan ha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suway na to di upason in waktu na to bang kita niyo makakatto. In mga sambahayang sadya magbidda na iwan sin pagsambahayang na to di. Mataw din pahala niya dito mga palanggungan ha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyat to inbayta kato niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan makalando, iwan na hinang siya rukun amuin paghadji. Pagkaiyaon doon hut-hutun katan in pardusahan. Nabiya din na bang kaw magpuasa dito. Biya din na bang kaw magsunnat dito. Hangkan malawa katan in pardusahan mo mapalanggungan ha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hapar sababan, bayta kato niyo sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Amunin pagbiddaan, bayta sin makaulamaan na to mapalanggungan ha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pagbiddaan, sin Bakka iban sin Makkah. In maana sin Bakka, bayta sin makaulamaan na to amunain hula Ka'bayaon, amunain Ka'bayaon. Hisyon panagnaan nagpatindog sin Ka'bayaon. Nagkhilaf in makaulamaan na to. In panagnaan long nila in nagpatindog amunain mamalaika. In kaibanan mga kaulamaan, in nagpatindog amunalong niya, in Nabiullah Adam alaihi salam. In kaibanan mga kaulamaan, in nagbayta sila, in nagpatindog panagnaan, amunan Nabiullah Nuh alaihi salam. In kaibanan, in panagnaan, nakapatindog sin Ka'bayaon, amunan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. May tain hula yaon miyulya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amunin Ka'bayaon. May ta siya miyulya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban may ta in naraak amun nagpatindog amunan Nabiullah Ibrahim alaihi salam.
Iban mayta na hinang sunnat in kataan kakahinang sin Nabiullah Ibrahim iwan sin Siti Hajar alaihas salam. Na hinang sunnat amin pagdagan sin Siti Hajar alaihas salam. Paglawag niya biyaan. Banghisun kapangayuan niya tabang. Nahinang hati niya sunnat. Hati niya paghaji. Amunin sa'i. Amunin marwa. Hati na amun pagsa'i mapalanggungan haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Nabiullah Ibrahim alayhi salam, siya in nakapatindog sin Kaaba, aun kita kaniya sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In magpatindog sin masjid, subay aun kakitaan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala sifat. Unin sifat, kitaon kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, amunan biya sin sifat sin Nabiullah Ibrahim alayhi salam. In Nabiullah Ibrahim alayhi salam, makusog siya magmura. Hambok din ang mga sifat. Amun makapatindog ka masjid. Hambok din ang mga sifat. Makagaus ka magpatindog masjid iban sin madrasa. Subay aun hati niya sifat mo makusog ka magmura. In Nabiullah Ibrahim alayhi salam, den hakasibi-sibi niya, sambil limaas siya. In sifat niya makusog siya magmura. Di siya makatanam. Bang siya kumaun wayrun iwan niya magsaw. Hambuk adlaw, biutangan siya sin asawa niya pagkaon. Doon na siya ben limingkod. Wayrun iwan niya magsaw. Timatagad siya ada kalaon lumabay hambuk tao. Tawagon niya hasupayaon iwan niya magsaw. Timagad in Nabiullah Ibrahim alayhi salam. Sambil aun nakita niya biyan hambuok tao limabay. Malayo pa biyan tiag na sin Nabiullah Ibrahim alayhi salam. Nasambil miya to in tao yaon. Ya subo niya in Nabiullah Ibrahim ang mayta siya tiawag sin Nabiullah Ibrahim alayhi salam. Unin sambong sin Nabiullah Ibrahim, di ako long niya makatanam kumaon long niya isa-isa ko. In kabayaan ko long niya aun iwan ko magsaw. Nasambil limingkod na in tao yaon. Doon man limingkod na in tao yaon. Naghugas na lima in Nabiullah Ibrahim alayhi salam. Sambil nagbismillah na siya, sambil simungit na. Himungas na isab lima in tao yaon. Sambil hati niya siya naghugas lima, kimaon siya. Sakway siya diungog sin Nabiullah Ibrahim alayhi salam nagbismillah. Iulinan sin Nabiullah Ibrahim alayhi salam in lima niya. Unin baita sin Nabiullah Ibrahim alayhi salam kaniya, di mulong niya manjari hisungit palam sin simod mo in kaunon niyan, pagkaway takalong niya di mo nagbismillah. Nalong sin tao yaon, magmaap kalong niya kako, in panagnaan long niya, hangkan long niya ako si mau kay mo, pagkatiag mo long niya ako. In hikaruan niya long niya, way kulong niya naangan-angan, at awaway kulong niya kaingatan, ba't di hati long niya ako manjari kumaon. Pagkalong niya magdugaing long niya in agamata. Dugaing in agama mo, iwan dugaing long niya in agama ko. Nasambil ya subo siya sin Nabiullah Ibrahim alayhi salam. May tauno long niya in agama mo. Unin sambong sin tao yaon long niya in agama ko majusi long niya ako. Nalong niya magmaap ka long sin Nabiullah Ibrahim. Di ka long niya manjari kumaon ha pagkaon ko ini. In kawayaan ko long niya makakaon ka niya amo na masila na mamaratsaya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon man, pagkabihat to na inkabtangan si Nabiullah Ibrahim alayhi salam sambil minig na in tao yaon. Nakatikangin tao yaon mahang putikang. Tiag na sin Allah subhanahu wa ta'ala in Nabiullah Ibrahim alayhi salam. Ang sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya Ibrahim, may ta'mulong niway piyakaon in tao yaon. Unin sambong sin Nabiullah Ibrahim alayhi salam, ya Allah, pagkadugaing long ngayon agama niya. Bukun siya long niya na mamarat sa kay mo. Na di ako long niya makasud, di ako long niya mawaya, makasud in pagkaon ni halamsin. Tiyan niya, usdi niya long niya dahon mag-amal ibadat kay mo. Dalong sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya long niya Ibrahim. In siya yaon long niya, limaas na siya, malaas na siya long niya. Sa masi-masi long niya magdaratong maun in the jiki ko kaniya. Masi-masi long niya in the jiki ko dumatong maun kaniya. Inikaw long niya, way mo siya piyakaon. Di niya ralong niya maubos in katan pagkaon niyo yan. May ta mo siya long niya way piyakaon. Ada kala long niya amo neto in sababan hikapag tag-ipon niya kako. Nalong sin Nabiullah Ibrahim, ya Allah, tawon ko man siya long niya magbalik.
sambil tiag na si Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Pagtag ka niya si Nabiullah Ibrahim yaon siya. Long niya may long niya ako tiag nagbing. Long si Nabiullah Ibrahim, siyusyunan long niya ako sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nalong sin tao yaon, bihat tulong niya inkabtangan sin Tuhan mo Rabbul Alamin. Nalong si Nabiullah Ibrahim, bihat tulong niya inkabtangan niya kako, bang may takaw long niya way piyakaon. Nalong sin tao yaon long niya hariyun long niya an yu'bad. Patut siya long niya subayin pagtag-ipunan. Biyaon long niya yakaw Ibrahim, saksi ilong niya magtag-ipon na long niya ako kaniya. Haparsawan niya to, di aksasin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya siya in kaya tukbalan magpatindog sin ka, pamapalanggungan, haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan din ha mga sifat sin Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Sifat sin Nabiullah Ibrahim alaihi salam, subay na to paunon katan. Subay paunon na to in sifat sin Nabiullah Ibrahim, hagin hawabaran na to. Then ha mga sifat sin Nabiullah Ibrahim alaihi salam, muna-muna panginduan niya inhula niya. Nasubay na to panginduan inhula na to. Pangayuan na to fa Allah subhanahu wa ta'ala. Inhula na to. Damikyan, panginduan sin Nabiullah Ibrahim alaihi salam in maumaas niya. Pangayuan niya kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan, pangayuan sin Nabiullah Ibrahim alaihi salam in mga katawutan manghuran niya muslimin, iban mga mu'minin, sambil nasabot sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangadatan sin Nabiullah Ibrahim alaihi salam, halam sin Quran niya mulia, wa aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم كن لهم عونا ونصيرا ولا تكن عليهم عونا ونصيرا اللهم سدد رميهم يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين